Umugabo bita Matheus Fernandes yamaze gukatira ikipe ya Manchester United yerekeza mu ikipe ya Tottenham. Tottenham yamaze gutangaza ko Matheus Fernandes ari umukinnyi wayo mushya wemewe n'amategeko kubera ko yamaze gusinya amasezerano. Matheus yaguzwe amafaranga angana na miliyoni 85 z'amayero. Aya mafaranga ni ubwa mbere Tottenham itanze amafaranga angana gutya ku mukinnyi. Gwikaze rero, gwikaze wamaze gukanda subscribe kuri J Sport Football kugira ngo tubane. Iyi ni transfer ishushe cyane utari ukwiye gucikwa. Iyi transfer ya Matheus Fernandes ni transfer irimo kuvugisha abantu benshi. Bamwe baribaza niba aya mafaranga Tottenham yashoye niba azagaruka cyangwa se niba koko Matheus Fernandes ari umukinnyi uciriritse cyane ku buryo atarakwiye kuba yajya kuzamura ikipe ya Tottenham Hotspur, ikipe y'i London. So bamwe rero mukurikiye J Sport Football TV ndagira ngo mbereke ese Matheus Fernandes ni mukinnyi umeze gute, ni mukinnyi ki? Matheus Fernandes yakuriye muri Sporting Club wabo muri Portugal, yakiniye ikipe y'abato ndetse n'iy'abakuru, hanyuma ajya gukina muri Southampton muri Premier League muri shampiyona y'Ubwongereza, hanyuma akinira na West Ham United. Akaba avuye mu ikipe ya West Ham United yinjira mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Uyu Matheus muri sezo y'umwaka washize 2020-2025 2026 yatsinzemo ibitego 5 mu marushanwa yose. Amarushanwa yose West Ham yakinye ni ukuvuga Premier League, FA Cup ndetse na League Cup. Hanyuma muri ibi bitego 5 yamaze gutsinda harimo na assist 5 muri sezo yose. Bivuze ngo afite uruhare rw'ibitego 10 muri sezo yose, imikino 38. So hanyuma akaba Matheus Fernandes ni umukinnyi ukina hagati mu kibuga, bamwe bakunda kwita attacking midfielder cyangwa se defensive midfielder. Akaba yambara nimero 18, ni nayo agiye kuzajya yambara mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Nuko aracyari mutoya, yavutse ku itariki 18 Nzeri yavuze tariki 10 yavuze tariki 10 Nyakanga 2004. Urumva ko yari akiri umwana. So uyu mujama rero, Manchester United yayikatiye. Hari impamvu yayikatiye. Yageranye ikiganiro n'itangazamakuru, yavuze ati umutoza Roberto, umunyamakuru yamubajije ese n'iki cyatumye uhitamo ikipe ya Tottenham Hotspur. Hanyuma aravuga ati umutoza Roberto De Zerbi niwe wanyumvishije buryo ki nagombaga kuza mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Ati njye na Roberto twembi dufite uburyo bumwe tubonamo umupira wa Tottenham Hotspur, gukina bifite imbaraga, bakina cyane basatira kandi bafite inzara n'inyota by'insinzi. Ati ahangaha ndishimye cyane, ni amahitamo yanjye meza ngize kuba naza muri Tottenham Hotspur nk'ikipe yamaye byose nifuzaga kandi ikipe nkunda. Rero urukundo rw'abakinnyi rwose sinjya rwemera, baratubeshya ngo bakunda ama ekipe kandi bakurikiye ibyo basanze. Ariko ngiye ndimo kwibaza Tottenham yamushakaga cyane kuki ayanze, ariyo igiye gukina Champions League akajya muri Tottenham. Nicyo kwibaza. Ese nawe nkubaze, iyi Tottenham agiyemo ni umukinnyi ubona ko azayizahura noneho ubutaha ikaba yakina Champions League cyangwa se andi marushanwa yose akomeye tuzi akinirwa i Burayi, cyangwa
ni bya bindi bisanzwe byo gucika amafaranga. Kanda subscribe dukomeze tubane.